Yadishia Mamunina Juma Kwaba Demba Dum 106.3 FM so Asedana Yademania or boy Yania or Maya Kwahumia Guyimu na enete madabo due moje di emofu sane na free ben na watch me enu na watch me ensani ye da bia me kan say emfa hu ni yesi emfa hu ni ye kwaso emfa hu ni mframebo ye da so tiase na odumfo no onim senti abom ye tiase no onim ni ono ankasa boye no iwonim ni ye bekwa akosi enti ye de aseda no ye guso ye koso ye de aseda no mani din ye da na se set ne oye no ono an onim ne oye eti nasa wo hwo my Ghana mu amframa fa sane yesi ye niema no ene wutumi se change abamu ensachira ya bamfra no pa besi anwumre enka Ghana de na wo behu woni ye tone aduane monte so obi ayo na de sane boso wo ye no enka kurom obo mape enka trotro eni chese obi ye kɔ na dwuma nka ekɔ anwumre se o go suro no nka kire so traffic wunya ba bi mfa wo nan nsi eso na enewukuo wo my Ghana mu won kran ya yetie no abusua mutu wani hwemu a wugina kire wuhu wani wugina kire wuhu wani mani sai nipa ni bi woni hwe ya wo makurum woni hwe ya wo makurum ena ne owo bibi ya so pon adwuma na kyese wakɔhye ne dem enti traffic adisuafo asukufo so wo fie etutim sensachira yaba ena ne so mampani na nadoda nkɔ akufu ado asem odi tudwa adesredi abodi tudwa se boedi mra na bo hye yem na hye badwam na nim emra na nkam se mampani ka se ene obi amompa ya wedi adesredi na odi tudwa se Ghana nyina babi a niema ekono ene atwokonkro no aka se ensem ni bi wo ho niema ni bi wo ho na se ekoso eduru babi a eji akonchene ne mpaibɔ nti na de wo a amanfo de yafunyade ni nti yafunyade ni wo a yafunyade no ene ebi nka wo no wutumi kine kom ene ebi ye obi kura so ye no nsia tu no nwotwe anopa se esu 8 ene obi so ye woni atumi ye dumie no woni atumi ye anwumre 6 to 6 ni nyina obi ampa ye abobo ye no ye nimu ni se nyankopon na so eti asem nyankopon watie ye mpaibɔ nyankopon ne sesebo ye wo my Ghana mu no en medical ka se onim ni a oye ye ne yenim ne yedi abobo ye ne yenim ne yedi abrebo nanso nyame nim ne ye wo beye nyame nim senti a wama mo kwan na ne asie eti ni aka ne se adwen no de ama ye da ye trimu no adwen no a ye ka asem a wo so de ye adwuma no se ye ka ne asi ye bompa ye yenko ni sei yenye ni sei yenna ha yenwoburu yensa na se bwani so a ene ya wompa ebo bebrebe a na wabone akonchi ni nyina yembetwa kurokwa tani fo kan nyina ye de niema gu akwam ye di so ye de ye adwuma ene so hwe change eba ene ye ka nipa abo apeso nde GPH mpanimfo wo de hyehyɛ ye foforo aba se mu amoforo trotro no mo so adwen no aba hyehyɛ ye ba eti abusue sa ba o sa fe na ebeba o ye hwe bo mani efisa kai ya bo apeso nipa ye mu ma Ghana Medical Association so abusua ne wonum so kuchi nsemagu enkrata so de abetu dwa ne esese mpanimfo ye no wode boa ma man no etumi kɔ nanimu ese ye de niema gu akwamu abusua just imagine hwene yate wo mayimu hwene padodo a nanu memeda nwumre Ghana mampani na nadoda nkɔ akufu ado wo betena adwam no wode tudwa se efiri kwasie da nwumre kɔ flight bia beba bia no nipa wom bia beka wagudam 14 days aban no abebo wo ho ka ne ahwe entoto ye bose ye hwe nipa yatumi ahwehwe mu abobo mu a kyese sa nipa no yade no coronavirus yade yesi bi wo ho edine kane 25 ebekam ene 6 asa ene sa wo hwa na kyese nipa sen Ghana nipa ye bomo mako aduosia nwotwe 68 and yes ye nya bidodo na so firi wo mo a ye quarantine wo mu de mam ka quarantine no ati wo mo a ye de omo agu ba bie se ye nya hwehwemu se yade ni so wo bi ye nya wo mo nwie ye hwehwemu ne ye nya nwie ye eso ne ye ba ne kyese positive nipa enya bi na wo mu no nipa no doso na nso ne ye hu wo mu so no ama nipa ho adwiri wo eti the question ne say woni a ye hwehwe wo mu a wo be wura mu no dia ne wadi kan dia ba be wura mu ana sabre na nyi nsamunti na ye hu ne ye hu ye no na busia ye ka ne say ye no wo hu
nurses ni doctors a wo hwe sa nipa no mpo a yeso won na hotel won twen no wohu ne wo fam wo ho adapatwa tem didi a ye didi wo any doctors a wonimpa so obi anya yade ni bi nurses no eso wo so konipa no ho na akoye adwuma eti abusia nanwumre yesi adwa no ye be front line workers no efi sese wo hwa abakosam ne kakra yate ne ye hu ebo nipa a doctor for nurse for health workers a yade Italy manumu China manumu omu odi emphasize 2 countries we mienu pe yemfa 2 countries ni ehwe yade ni yi ni ti wo hono mu a doctors de won saboti no wo hwenyina won pese omu ye adwuma no omu ye ni health workers no abusua Italy nko ano wunim health workers abonya yade ni bie ewo adwuma a wo ye mu wo somo 2609 2609 Italy dia no munwie ye no ye nkan nwie ye health workers doctors no kura bie wuwu health workers maku 2609 ena sabuko China manusu mu abusia China so nipa abonya bie nyina no abusia doctors ni nurses enya bi no wohu hwe reasons ayese enam so ema ebi wu ye bi yare ye sabo ye adwuma na stress wabre nanso adwuma no abo ye ne wosabo ye wuntumi nya nto hono mo enu nti ne woso oto aso ebi na mbre so efrimu eyade ye enu no wo hono mo China fo de no ena bi so akade ye boso wode ye adwuma na abusua wanya akade no eti obi wo hono mo a ade no ade ama ne senkatani mu no seba health worker no abo no wo kwa field na ne de ne nya ne yade hye yemne kekese we ni bio e wo se tumi so mu sese yade no obi wo bi na me ben no kora ensa me eno so China manu abusua nipa health workers 3,300 and omusunya yade ni bi frontline workers ye adwuma no eti abusua enne mampani asem oka ye nyina oka wose akade na wose ye de ba no eba ebi beba ne ye de aye adwuma no omu eguso ye adwuma no challenges ben wo face Ghana ha so ye ka Italy de ye ka China de no ebi betumi asibo ha sei nansen maka Ebola ba ye no doctor ni ba ko ya bono chese Nigeria manu Ghana ni Dr. Adadivo okowu ye eti ye hwe abusia ena yensa company for no yade asedama DBS roofing sheet a water ye chi ena alomo bitters alomo at 20 alomo bitters no wahu da bia me ne me kan se no monsafon ensafon ne se bwano monsa na ensa no a wanom no do dia ne se me nom no mabo no matro no wayade aka mo da bi alomo bitters de eye ka bitters fritete na eye duro ene yade poho kakra tum kasapreko wonfa de fon madwa so eti alomo bitters abusua se ne sachet no mu de ne na wo no awia no wahwe mo ade bi eda hu bi awawen ebi de ye ka no wakwaje wade aponche no wakwaje na ade wade akoye mpusuo t-shirt no waje TV ni nyina eka mo ena gbeve heba center ne ye womwe yese ye hohoro ye nsa se mena wode woro wonsa no mona soap ewo hono mo wobetumi de aworo nsa kama na ade dware de a enka boni bi ye wo ho no eyi firi wono mo ede mawo eti mona soap na mona cream ena gbeve heba center ede abadwa so abusu yusubi ni yusubi de yedi ho adanse e mawe de ne nya kuruchi wo ba ne yerewa obi antumi nka so na nye mona soap na de adware na de cream na sra kama wona wo sene wo de cream ne sra kora wo hia perfume bia bio Franco Trading Enterprise so wadawroma ena Franco TV ne boye ni mebi nie Franco TV e wo shape TV a yasheda ya me na bu ni mu kakra eti esu dem na obi awura ho a wo si shape ne nya TV keke eye TV yo no akukrasi wo eni so da ho etu hwa yopo abusu anwuma na ebo ye chidom na yadidwumade ebro midin wo fra mi ABY mejo so yedam live o Facebook Adom 106.3 FM betumi ahwe live o Facebook Adom 106.3 FM and uko YouTube so ayedam Adom 106.3 FM no a wo hwe ya na wadwenche no wo di bi ato ho no wa like it no wa share ebresem ya bekenkan ede amount Anumrei make us any producer so ebomi chidom listo wo kwadwo fodwo abednago asante asiedu kwamkule nu Felix animapao na Frank Milovan yedem live so ewo Facebook a Hyra enani Jamestown Jeko and water yechri and a misumidin ABY. Ebusiama me mampenifo akwa bana yenhyase make us say Dr. Daniel Bright Richard. Okita abrofudim you know. Dr. Daniel Bright Richard.
resident doctor child health ye obo Kolebu Teaching Hospital Ghana Medical Association for na ne ogina wanem ama ye ne no de ahwem ewodwumadie mu ni ahwe won letter de abetu dwansam a woka na Owura Joseph Willimore Krampa eso ewo fie ha National PRO Emma Ghana Registered Nurses Association Ghana Registered Nurses Association midwives mpo momo de no ene ye wo Chewa Prisla so ewo fie ase won so woye nurse ni ya chese disease and control on the head ewo Kanishi Polyclinic on so ewo fie ha wo mo wani mo ye adwuma no ena ne ye ne mpanimfo ni bi etwetwen enkomo mpanimfo mesan emmakwa ba biu boko de ma mesha siemfi so doctor na Ghana Medical Association mo letter mo dia betudwa no ye ni kan enko enum kura ansa na ya ba kade no ne mu hia mo de ye adwuma no challenges a say yadru number 68 mo face wo mo adwuma mo ye emu doctor and letter mo de ba Ghana Medical Association dia potin na mo ka pese mi chia mo yetiefo nyina letter ne de etietia yen Ghana Medical Association ye hwe ya ho on your health system ene human capacity nkwan ye friend infrastructure equipment e be adwuma personnel se wo ho enye doctors nkwan enye nurses nkwan all those who form part of the health system no say ye call numbers at China, Italy, any USA nyana your health system into me and sustaining inti letter ni de etietia a position a GMA afa say beya anka buying and lock it down 2 regions, Greater Accra, Ashanti, specifically Accra and then Kumasi. So the letter no reason a way no reason a way ni sese mo hwe ye ya ho ode ekita yen facilities ade ye adwuma medical facilities ade ye adwuma kade ade ye adwuma no se ye tumi kodru ba bi ti se Italy na se China de no a ye ntumi nsom etinye the whole Ghana na mo ka se ye locking it down if say amanfo ahase ye call for lockdown momo de no eye enkran ena Kumase eno kra no enye the whole region na mo ka ana say na mo ka no inti let me paraphrase the letter no so they say the GMA being fully conscious of the threats posed by this pandemic, the disturbing threat of community spread and the obvious inadequate capacity into brackets logistics and then human resource internal na me born a tofano. So the call is on His Excellency. They say him say leading zones near Accra Kumasi. Tema is also showing its head. Tema so bem. But the is actually to declare a nationwide lockdown with the exception of essential services with immediate effect. Nationwide, the NHS and Enkrani Kumasi Assembly account the whole Ghana na must locking it down. Hey, na say ye lock it the whole Ghana down. Lockdown no chide yemu. If you say mo kamo de brofo no beto ho no mo anama kan yo say lockdown the whole Ghana. Say ye ka say ye lock it down the whole Ghana. My yen say ne Ghana besi aye. And they see how u kan no. See how u see abontin a utumu hu enim. Wechi enumpo ye neketwa ye pese ye limited spread sisi anu problem ne ye community spread ne ye ntu kwan kwa brochi ye now so yetumi nya yare ne free another person nchen enti ye nwu say virus no eno ne da ho no enyo obia bibia eda ne bebia enha nipa ekohye abo bi mu na o nipa bi ko resa abo ano na o develop virus develop mu na wo bowa obi bi touch surface bi na me de mensa koka wo bowa gu nse mo touch we door novel me de mensa beka e come hwene a miss yeah spread now no any friend community spread no Ghana Medical Association say si ehwe ya hooding human resource equipment a ewo ho nyama ye betumi aye to sustain the health of Ghana. Say if we start seeing numbers at China air witness here, see how the US has been overtaking Spain. If we start seeing those numbers, unfortunately, health system cannot support all of us.
Yempesi bedru baby now it will be the turn of the healthcare workers so because msebe we there o wenyi nti o de yenja na ko akola we do onyi yemfa we into ventilator so say ni say edu near din a health worker no will have to take a decision exactly. And yemma we nguna we ntina say edu near and it's happening. It is happening in states where they are having overwhelming numbers. Wow. It's painful, but that's the reality. I mean, before I made Ra Studio, Mekai article be on one of their websites. And just say a priest be or no one say waboni brewery. Tomu decide so only the air priest in ever ventilator and man no see they be. When you ventilator no me so mon fama colleague. Into no priest they were femu. Akolane they still or struggle for his life. It is way back in Italy. Italy are more ventilators, some more equipment, a lot of things to support. But this is the reality on the ground. It is a foretaste of things to come. Yen pesi ebe drew 100, 200 and sana yaka say eh. Because WHO say if who numbers are multiply number ni by 10. If you ever see yenya 68, you know, that means that potentially your 680 cases are confirmed potentially. WHO so if World you are Health Organization seeing a number, who number we say what confirm it 10. Multiply by a factor of 10. Hey. Probably. Some number no outsider. Yenye who omwe. But doctor, who said na me bisa bibi. Na me bisa oda ma me fan call Mr. Krampa so Mr. Krampa. Na me bisa doctor bibi fa se lockdown no. If you say o kan brofo say yam na wo no what baby ti say nwene no. Wo say e be lock me ahye me dem mu na say e lockdown ne ye de ade. Ne ewo mu ni say ye kan lockdown no a se obi empia na se mumye nche mu se ye kan bokosa no unso odi kan epo no si kumase ne nkran ba so kan o mu letter no anye kumase ne nkran the whole Ghana countries are yes are lockdown you be Italy ni miaya wodo a ye hwe mo so aye bi no nipa no ehye dem no niema kan de de mabon eniema bi ede mabon no ye benya bi ama Ghana wo de Mr. Krampa ka lockdown na mo de mo health workers no mo nchire mu sa abrofo na mo kan ne hwe jo ya da se atiefo so sa kwanya ye gina so echia mu nyina asemo abeto dwaidie em se enya foforo adoso ye kakra said Dr. D kan ye no ye hwe de ekoso wa man so a e ade bi ehu pa sa lockdown na ye ka no yam fa na se te se curfew na ebi ba amre bi no titi curfew no ontimi mfiri nkoba bia so wo dem said ye be wo free koba bia na bia wo ku bie pono na obi nso de ne nsa ye den akoso de ba bia ye de bie pono no no nso anya yare sa community spread na ye ka no eti also bia hye ni dem enti nya de a obetimi afiri akoye bibia obeka nkoba bia chesa wo hye wo dem ene ofie yam ho de ne bia na utimi sori na ntenante wo de asem bia ni ho na mom se wo firi akoba bi me kwa akoto nsuo me kwa akoto aduane me kwa akoye sei ne de ya makwa ma enti na chesa wo a wo fie yam no na abetumi apiasim na wo fie hwe kwan ho pia na wasi kwan ho de wo hye dem nkoba bia wontimi nkoto aduane wontimi nkoye bia ena mo aso no mo ya pomudin adwuma yefo munnim niema manipa yade enkran ha se ya yetie no mejiri se muama ye survey kakra se ye ka se especially public health foi efie dodo sen e na omo wa agyanan wom no na akoya ade bia wo se ye hwe ni yie oba nurse for ye koyi eya ade bia ye fa ho adwene ye nyansi ne pi se yetimi ye total lockdown ampa ebeboa nanso ye hwe a ye kan se bio afie sen se de wo ka won kran hai fie dodo sen na omo tie fia sabi omo ja omo nan egum omo ko public latrine omo ko abonten so na ko ja omo nan obi o nsuo ebi ni fie je se wakobu bi wo pipe ano e de aba so wahu sa ne man nyina ya ade bi as lockdown no ba je se ni nyina betwa wonya kwan enkobi eninti ya ade bi as sekan no fa no opegya na kase abo bi wugya ya siu na so opegya na kase so omo se de awo wani eninti ya ade bi a eye haw kase pa wo se ye tutu ye niema yie ya dwene hu yie mpanyimfo dwene hu yie na ye hu niema ye de betoto akwan mu anya se ebe wie no na nya yare no kora na eku nipa na ma obi shani dem onya aduane ni onya nsuo nom onya niema bio a basic essential ai bia o se dipa ninya a wonya no eno so tumi di wo ba
So from the Ghana Registered Midwives and Registered Nurses Association, mo dear no, mo support GMA for call say young lockdown we should come. Idea ye nyansi ho bi ye fa bi dwene se ye ye na sa eye. Ena ebinom so yes o nka se de ye ka se Kumase ne Tamane France ankran hadi nka ye mfa nhyase ye wo ho. Sana akoye momu de na chese nka ye two regions no anke be ye sana ebinu ma gene ye nyansi ho pi ansa ye gusu aye bobo ho. But you think say ye the whole Ghana sesi a ye too early be ye hash dodo ye tie ne say de doctor di kan ye no niema ka de bi mu wo ho a wo se nipa no so ye den enya de owura ni dem anani fi a ompie no niema bi wo ho anka wo sa ban ka ye senka ban tumi de toto akwan mu se wo fi ana wote ho a niema bi wo se wutumi nya se be ya bretenti a ye share duru se sa lockdown na se ya fa se curfew yi bai na cha se watumi anya nkwa na wanhwe ya ntoto sa niema na ne de ahopre ekoye niema bi nso a ebesa ko create problem fufuro bi nso de no nso ayeden aba ni ha eninti akoye se yanya asem ya asem me enhwe Mr. Krampa wa kan bibi se wo se abanhwe no ye bibi ma me mrache wa so na mi misa sache wa animanimu ya ade na wo se wugidi se aban ne ye beboa na se ne nka ne doctors he call for lockdown no beba ye ntumi nye ese na ye se aso na ntikuro wumi ya wo kam wa mi aso anana yete ana kwasi ananta twene wo bo animu a wuni wo bo akire so a enti die na wo se aban ne ye yo meda Adom FM atifo nyina ase meda Association of Public Health Officers, Epidemiologists, Surveillance Officers, Nutrition, Disease Control, Health Information. Ade ba ye munya ye nyina ye buma ye boa sebe ya yare ne bekofom na animanimu ya de eye se na ye nyina ye kan eye se ye beye lockdown na ye se na nurse kan ye nyina we have to think of the good and the bad aspects ye antum se na kan na se once you move u koni na now de abwana eko na wo dey threat them to say you're locking it down kakra at least Kumase ene Accra na say ye hwe ani mu kakra na say eboa ema number of cases na ye nya na ekofoma then we continue as at now say ankofom so then because Spain omo lock it down and still omo da so wo omo death toll no ekosoro number of cases in the new cases nina ekosoro ye hwe China lock it down and I chire and ekosoro a chire ansa na bejaye into lockdown there it's very nice but I was say consider niema bi ansa na yetimi so aban kura betimi aya ye hwe US a create online platform ya upe bibi u hye wo dem na se wo hia bibi a na omo fa online so ebia uhia toilet roll uhia aduane then van biaba na abeyi amam ye ha no nipa sen na eko online nipa sen na ya ye wo kronketua mu ba bia internet kwampo access na very low nti say nipa na onim internet mu onim kwa obefa so anya aduane no nti say aban betima ye bibi se bia ba bia ye lock down no ebia ye wo van bi wo honom as time goes on aduane na bia ntamu kakra na dia kosi wonom ebia mu hia banche bode tomatoes ensuo nom ne ade ba bia ensuo ni because akra hanye fie bia na ensuo nye fie bia na toilet room enti say sane mani na say government betima provide sane mani na lockdown e best as now situation na ye hunu no e na de bia ye be sorry bia na foforo aba beka ho say aban betima provide sa social nemane nyina ye duane die mu ye nsuo ni bibia mu a there's no problem but say ye ntima anye ni na say lock it down na no say na nkofo pre wodwom obi o ha on pre because oni sika ye kan obi o ha wantuni na ya onidi okwa afuom ansa na wanya sika wakotu banche wabeton bi no ne yire ne ma adi nti u lock say ni pan down how they say u be 1 week crowd to say ni pan onko didwa onkra sika ni bi okodwom no akwakoso aso anema no anya be 1 cedi 2 cedis no de atade akwakoto no nti sa ne ma ni nyina
was about to say na sanko phone now what are we going to do? Sebe ya ye lock down on one children. Make a question. Send a ye bobo si e bia na abasa. Nti se wo fie na se ubetima ye ahoboabi ye kan ye nya ne mu se decision na abane. As time goes on e bia na aban so be consider. Nti se mu bi na abeto asi wo more banche kakra. Ba wa so no aka yi se nipa ni bi wo hono mo hand to mouth. Ene esa akwade na kan ye wankwa a wonidi gise ebi obi kura wo hono mo a wosi dwom no waso obi niema anti ska wo de be ma no de bi edidwa no de akwa akodidi enti no se ekoba ne se ne wo kan government antumi a make provision bi se ensuo enne kura no ayento pipe nsuo ni baabi enti senkran ani kumase na say yes a lockdown no a oh yes so ye be make sure say nsuo aduane mu benya saa niema saa kade na ama na say Ghana Medical Association sorry preko petrol letter ba say yenye lockdown enye hu ani esa anwe ya anya yade na bekun ye kom na bekun ye kom so betima ku ya shede mu bia edanya kakra bia se more aburo na awo hono ma wo kumase wo nkran betima ye no more na de esi hono se tomatoes na wono ma ubetima no se obe hataw se obe ne de benyun we should make provisions ebia na time be bad you wouldn't get the time to go out unya chance and go out ntikakra bia wono banche na wa ubetima ahataw awiem within 2 weeks government nyamfa emai no ubetima ahataw awiem na adani kokonte uko yaman bitimesi honom wato nkatie kakra enchine bibia kakra jene tomatoes now they see honom until say ebia na anya masa because we make decisions on the number of cases number of deaths ayewo nti se chen be so ina se bia oh samples are fire nyina it's negative aban bitima ka so oh hule ene ye nya anye but ye be so we akoba bia e bakra emba in 10 you be na be 12% na percentage no e ko nti epidemic curve no uhwe ye de na eko na ehu e jampi epidemic so e ba e starting kakra na afi afra kodu ni peak ansa na stabilize wo kakra ansa na perform if epidemiologist or muti they will ya doing ya ba bia this na de 20 e be kosoro he say na ye hu no if wo Teni empire na yabo ni yabo nyame atie ebia nka 1000 e beba nyame bete so about 500 na me pese me target on epidemiologist disease control for asemo mo kan about curve no inti say o compare the first 8 days of coronavirus infection we were Ghana, China, Italy, and Ghana within the first 8 days. Yeah. Omo no yen curve no rise a econo faster saying 2 countries we. Yeah, dear no rise faster compared to them. Internally just to rebuttress your point about your position about locking down the country. No makodru baby agents muno muntumi so mu. First 8 days. 8 days so they compare Ghana there ye de na ya ko enim sen omo no. Secondly ne say ye nim say a lot of nkofo am won kran asebe edan on bedim kra omo ni bi. Ebi mo de da lorry parks any ade. Ye nim say these things are there. It's a very imperative on government say probably you because you be trade fair unim say uni baby da braha ya baby am so all those things are being considered because we know countries that brother African countries that are even slum, they have a lot of slums there, but they've been able to lock down. So it's not say GMA thinks say well some people are doing it it's looking at what may be of our health system. Say yen take hard decisions this year. Maybe yen chimba because say na nkofu ye no mo ha mo hwe mo ya hwe han na room e hye ye say ana. Say you take soft decision, that's what yen chima no mba beka. Say maybe you bet me what we are saying may be too aggressive or over expressive, but then looking forward at the numbers that may be affected no.
for the greater good of your population. No? It's a position that government is just an advice, a position paper. So government, we are just encouraging, say, if it is possible, let's look at social interventions. Any places of convenience we can provide for them. People who don't have shelter, you bet me be a big shelter to invite all these people in. That okay, well, you don't have a place to sleep. We are giving you this place. Come, there is water, there is this, there is that for you. So that's just position at GMA. If you say me molete share ya me de no an say me say GMA for atro lockdown with immediate effect. Brofono as a telegram brofono ya yiri mako ne achiche mu ne de aba. Na che say GMA for mo kanesa no me ne ba mi tim say no madwen ba bi a amanfo da won kran ha. Madwen ba ne nipa bedie. Ohun eti sane wakani na se ni nyina no wa akire ya sempanimfo ne mbetena ase a esa ban mpanimfo ama yenya ne nte se omu take advice from the experts here yemo eti mu ne experts na se mu di we ya ba me kai pa wa bre ba ne se minority for call for say yenkofa Ghana for na wo China mra omu se da bi yetie experts no ne experts ne be ka ne ebeye eti ne mudi abai no ye hwe ne ebesi wachi abusia Ghana Medical Association for mo call ye omudi aba no eno no mo omudi nchemu aba no afede ye beko omadwuma omo ye no omo ne frontline workers no omo na tete ha sei efisa midwives, nurses, public health for disease control for na doctors ni die ni mu akade no wonum nsatumi aka etoda na wo ya na oma kokoam ni aka bibia cho ene ye de oma bafia omuma yenhu challenges ben say ena Dr. Daniel kan say wo hwe pace no aye ko no America na ye de no a China de na sha ase so omukọ Italy de na sha ase so omukọ no omunni America omo ntu America se na ye de no ekọ no enti no say kwanya ye fa so kono omo die na omu hi ebebo omo ho ban if say so ka Italy de o ka China de a doctors health workers ewu no China de 3,000 and over na Italy de 2,000 and over eti e ba enye ye no mko ewo fie na ebewu o wo mo so na omu wa animu no ebi bewu abusua ye ka ni say ya na twedi ampon ye de atatro say hu ye moboda amen enti ye nhwe abusua ma dwenche ba akomienu me kai wo say GM radio e wo London Jumadi Adom wo hono mo hwe no live wo hono mo GM Radio London enchia nkoma Linda Adoma ene enka kane no a woda so ye nurse na nka se wo ye adwuma dendenden wo London hono Linda Adoma wo London enchia enkoma ne abusua ni nyina Frederica Akua odai benefo na dwenche ye odi abani o se munya ne amukeka no na lockdown ye be lock ya ye lock down a oman ni nyina ne ye bo ye ho ban enye so man ni nyina bagi aguseku ye bi afa ne ye bebi se ho de ne ye bedie a ene na asem ena ato yen ena Rabel Black so de ye ode aba wo se yesre aban no say discussion we ya mo ye no muntie pe fi say those calling for lockdown no ena o masan de adwenchira tachi ne ye beboaye eti o muntie kwadwadie so ede wo se Bwenchi na mde da bia maka senka na sha ka chido ya de nka miesi emfasi kan kotwa aduane eja obi an na dwenchire nti onso ne onso dia vetum no Matilda Sasuso edi bia ba wo se mehwem anwumre pa se fa se edu so wo se mehwem frika so a na nyankopon na mebɔ mpa ye se onhu ye mmɔbɔ evisa adwuma ne de multimedia maye papa dawura mabɔ edi afasa COVID-19 hu no adwuma na moye no Isaac Chumasi wo se mehwem free Israel Tel Aviv Isaac na watch send no message adba ye no na areho ene de me gidi se niema mu ye na watch send na Ghana ni owo Israel ne de ode ba ye ne se owo Israel manimo ye adwuma na ode atua rent se ya kan magudem e wo so atua rent no so eti kwan pa obefa so obetua ne rent ene wo dwene ho obi ane ne hawo we ase obi ane ne hawo enti countries bitumi eputi measures in place ka so rent kura no ye ni fiewrafo no beka e wo so omuye ni say banks loans no wo say afi na aka che obi se betua loans ni we ni nyina ha no lockdown ne beba Doctor Munhwefo nyina kase Isaac so de ye odiaba o si Italy o se de Italy for no nyame ehumumobo Joseph Ofori o si amagana ena odo itema so o si ebi wai ma ye na nyankopon ase watie ye mpai bo no aye bo ye no ene nyame atie enti no more coronavirus 68 na so ho
nyamedo Ghana dodo 68 na so enkona nim bio onne de ye ode aba no wa stop ade no kra mpaye no gidie ne de techire hati me so de ye ode aba o se lockdown no an ebeboa bra Chicago na behwe 2 weeks ni ye shedem 2 weeks ni Chicago ye shedem ye mpie ye eti lockdown no ne ye hwe animu na peculiar mama ya ama o se mehwe mu fi se hwiasafo na afia Wilona so de o se Ghana de ye ni akade de ye lockdown wo ka kire doctor no nko kan che ne nkrofo ne se o manye ye lockdown no Ghana ye nka ho Ghana no ono a watim no de ne wahu se ye wo ebe lockdown Ghana nka ho nti lockdown no kra de ombrofo no omtwe omusan kwotwero foforo mra na diza to hudu so de wo se se ye lockdown no there be or say uba Belgium ya ye lockdown no without any help from the government. That's so or say Belgium lockdown no mo ye no aban am wow well Belgium mu situation e bia na no enko ma memra doctor ene empanimfo amaka adwuma ye amoye ene wa niema kakra mabobo na nwumre na me kind story be a man me who yansa na mbeba no China one of the doctors omuwu ye no nipa wono o sha ase se obeye dede afa COVID-19 ne ho no wono wowu ye be bosom yo se ayini oda ho obewu nyina no no otwa ne ho video onde na onim yade ni su ne ban yahu se me ko eti ne wo so kan nyina no ka and another doctor 29-year-old Doctor Bako no so ne de ne say na nka okoye wedding unso omo de no ma ni kanya anhyeda nka say mu obi ampie mu obi so na nka wo so ye wedding no e na ohwe ade ne say ne esi kwaso no se da bi ma me ntu wedding hyeda na me nko boa mra wakowu the wedding o ne de ben yo amaso onim sa okono omma enti ene ye hwe na wotwi asema yete ye any video yi hire ya na de atoso ama me video no a omo aya quarantine omo ni bigina ho omo di atem ena mode ya beto hase ena mimi komi fie enka me wo baabi papada na nurses ne nipa na wo ho no ena adapatwan obi kura de ya okan sa me de mo kwa Adom FM ko de nbewa beto ya ebisa ye nyina ye boa mo man na tumi akoso eti mienhwe adwuma na mo ye no challenges amu face presila ma mesha se wo so chewa ni enhwe mo amo ne omo a kakra kura ye de omo abegu ho mo aye nhwe omo so no o how be na mo famu oh enfitiase ne de na omo haya dream bebre the moment abeko na omo bisa se da be na ebefiri ha mo de agu ha no aduane ne ye mpe ebia ye chiri obi simi chiri aponche na mabre makoko nti munko yina munko pa ponche obi timi boss me pebie opebie ai obi so obeto spa obeye de obeto spa nti minko krum na minko pe saka na msi me nimba bia ye ton ko provision store abochenya ye ton provision store kona koto na fa breme nyesa mo be ye me ho adwuma me ma monye but efi enra na ye kachire emese eba abonten manko fo hu se sa na omo ye no ene e ko a few once bi na omo put the same behavior obi ba honom ade a minim ne Ghana fo pe ade a ya chibi mu e de o ma hye honom obi ba honom abe mintimi ka ama wa beba hobi a ye be che wo de wa hye hobi nti omo ya chichi omo na de omo kan ho no omo na eneme be obi se ya pai me yiri yem aye no operation muma me nko wa bewura ho no me ba ho se mbesra obi amba chimi a shembi na soja ne police fo emma ho nra ene omo start Ghana fo sha se be ba ho ne de police fo soja fo nti ye ba pa bra ho se obeche obi se bra beje fon bra ho se oba beje enti ebi aba ho beje o mama ne de yo obi ba ho abegya na man dia obi di ma obi se so free UK free USA ba oba baby a ya quarantine na begye ne phone wi ase so ko ya 37 so we read the news item now papa nya gifts from US gifts
and obi nso free obi a sebe or quarantine o beje gift for ninchen. But anyway, from and then you see what 37 doctor near who can cry no ama as a better sabre mode of transmission yenhu ni nyina nwie ye miss ana me suspect say yenhu ni nyina nwie if say why na dwen say letter menya letter na letter na me kodi ye no mu no enam so amemenya covid-19 ensem am kan mo nkan no me ente dawo inti ebi coronavirus na new one about COVID-19 new a lot of afena research about because your coronavirus cause common cold running nose then you are fine. But COVID-19 it's having other features. Ni feature enuntina ama yare na ho ayi hunu. Se miti he aminya symptomatic class yare no mo ho ametumi a transmit. Also show signs bia when you say me a good surface first na say 8 days. She say who say 17 days crown still virus no is still viable. Hey. Inti a lot of nyama wo ho a certainty nya certainty about yare ne. So ubeka SARS ubeka sa family na corona family na your baku bi nso aye no so by no na Middle East from kwa mess and also corona family, that same family. But thankfully for us, SARS didn't and cause a lot of spread like this one is way and a mess so nice isolated to Middle East so this terrain yen touch into a lot of things be mad that you into a lot of uncertainty into and see a day nyama di agro so we baby jina balcony saying one mama is here me to say me say all those things don't help us. Enti say no priest ni amaye ne say obi ba honomo na obeye say na me begiade ne aka na hye hobi ai obi kra ma so begiade anopa na be hu se sa na baba wei wa ha nti sa no ya chill ne de wa ahye hobi dia sa na aka ne sa no ai na ne wo mtigana na ya sira mo eye nkobe na say obi wo ho no mo amemfa nse ne boy ya na say ni kunu bi hye ho wo koda ho exactly ni fa nhiro wo atsema ye kanyina ya che no no se ne na mehoro mo no pesa pone semina na ohuro ya fine but ni embe eye ayeye man no ni ya chena ni aka ho uba ho na ani asem bia ebeche waka ho obi gya ho no na o se na yira wo ya pai ne yam ofiri elembele na obaaye obeye den wo hu nti yanka asem ma ho no ya try to contain omo ebe yi omo free mo omo ye positive to go and manage the cases. Why are you coming there? Nti e pa mo chaw ni pa ne ba adekode a won nsem no odbe ma and I say they are cooperating nkakra omo but omo here psychological exactly because obi wo hono ma na dwen no obi si me fi ha akọ ne yi madi afi adwuma mu obi kura se me kofa me de me ma nkwa abrochire me kofa me panyi e wo airport me hu ya ne se ya doa me ene de maba ha bi nti ye hia counselors psychologists so mo beba honom talk to them no mo calm me down ye de no we take omo history near take your temperature daily near hu se ne omo siko obi wo honom abekọ no first day na ne ho ye but achi ono atimi obi wo ho ka me I'm shivering okwa abonti ampa to para and I say vitamin C na fabremi you mate nti ne akoso no bebre nti akwanya we me de straban so ochina oma psychologist and counselors embra honom talk to them no mo calm me down because obi ho o se ono yen confining ne sa o de atade ba ko ne bae ne mpaboa obi ma bi monte ho oba no kra singlet ba ko onfia kra onye obi amfre no
nti yesre mu sa na mani nyina no government although ye mo aduane no kwa dia complain me pa ponche me pa akoko eno ehode Christian ko nse Nigeria ni bi oka ho no wo bo se okofa Buhari aba ha no wode ye mampani na ko no although we are trying to help them they are confining enti ya hwe ni say you nipa no amform no. In one of the videos I make, I say yenyi be Facebook live near no. There was one gentleman be a no say or a medical student or him the right. Na ya be fan free airport on ya carry anchre no. You who answer ya na kwato baby. Ya mona man ye still cry wo nimni enti owo. Enti mo mama ne tinipa no wo be hu ana ya be fa ne na kwato ho. Ubona na mane ne ochina obesa ka say ne okan ne wante. Ne ya bisa om senti bebia wo de wonte say ya de bia ba so siminim me mintie me pese mete me mintie radio me pese me hu abusia wo de ko Facebook live omo a wutim say ebi hu yira omo ebi say ya je wo fa hu die kakra no kakra iponi o nti lockdown abusia lockdown no na men lockdown nketwa na ye hu a ya je wo akwarantan wo sisi ne nketwa me pa je say ya je wo fa hu die ne de it is a prisoner na say cell na eden wo na ye be mamu ni nyina so ye be ka atom ti say ye kai obi say me ba bi atade ba ko na me faaye e bi ase say de ye kai say de ye ka so bi di pa ansa na wadidi ni sa ne ma ti ya tumi atoto ye ne ma say saa de ye lock down the whole country ye betumi provide for obia na it ne ye ka say anase for no de ye hwe no mienu if say ye ya eye e betumi aboy lockdown no ne yetumi aso ano preko. But lockdown no no so no. Nsembe in the be free was why then. There will be innocent people. If say to you Mr. Krampa near ono yakope baby pa manada e ho efe no. Wono na mami. Ono create ya ma na biani. E ko Facebook live mami ya ono wo hye ni pyjama so se ne bia wo kom wo ho no mu no. Wono wa me na aduane adi wa ma baby pa. Enumponi. Wohu. Enti no na ni ama me ho adwiri manwumre eye ne antinese kan yese ehona wo bi wo kwatwempna enti wo de wukuna ba wonna ha 14 days so say wo mpna ba ehono yese yade e wono yahwe no wa wadwane wo koda ho ayere fo mpo ma ho maba ayere fo obotifie bo mpa ye manikunu enti maba na yesre mo munya ho ba ye bia o mbebe fi oh nipa nsuro wo abusia yeguso yane ene doctor ba ko wo ha disease control officer wo ha ena nurse panisu wo fi ha Ghana registered nurses and midwives association mu association bin wa mu PRO e wo fi ha say Mr. Krampa ene ene no etwetwe nkomo mu nyina na yehu hawo no yehu ne ekoso wo ground so e say na anu ya maami ni sa nipa ye omutwa da pa ye de mo ba adom efe nipa no so nka ne wo ye e wo hono mo enti no ye hwe o haw no ne sen eti mu se mu haw bi eni nipa no a e ba mo so ase omo nte ase e wo adwuma no a e koso no ho maami nko Mr. Krampa so na Mr. Krampa ye hwe mo so mo haw efi se ebedu hono mo no enu na doctor kan asem bi se ebedu ba bi no na was a doctor taking decisions say mema kwala no entina na mema panini entina memfa ventilator no ma hwan mumu how ne sen ye how de say ye hwe no fanu afanu na ye hwe ne say ye nipa na nkasa nurse for ne a midwife for ne other for lightness na ye adwuma no ye nkasa nso ye banbo etisen ye wo ma ye wo yere ye wo kununum e wo fie baby mo wo ho sa PPEs are friends and personal protective equipment I can once me and also enyanru friends saying all the facilities are do as will be enya oya den better sabre benya me say na nsen ne yeka say ebia ba ya order dey ba na say ababa be dru na ya chicha akwa yi na de yenyanti is a facilities information yenya from the grounds no dia ye de kan say nurse ni midwife ni bia no ya tete na say ne osi ya dan e bo ne ho ban e free nyarewa ho na mom we na ekoba na ye hia saa kade na e be boa se be ya obi biara se ba bia me ye adwuma me wo jama nofo e wo bro hafo e ukwan wa saa me kwan wa saa interviews in the maintina ya kra me baaye na ba bia mete no suma hinkro ye wo sampa e wo ho ne ya approve route a
ɛno no yɛ two barrier border mu a yɛbɛtum nanso yɛwɔ France mum kwan a ebi mu free France wɔ yɛ dɛn ɛba yɛ clinic na no yɛse achi bi mu exactly so wahu ansa na me amete wɔ ɛyɛ adwuma no yɛbɛka sɛ we yɛ suspect saa case yi ɛno nti mo a mo ba bɛtwe mogya mo ba mo mmra mɛhwɛ nyɛ yi no saa time no sɛ menni saa nneɛma no a mede bɛbɔ me ho ban na kyɛ sɛ mate yareɛ no ɛno nti yɛ gyina sɛ wohwɛ amamamra koraa yɛyɛ no a saa labor law no 2003 act 651 na say menya lawyer there but clause near clause 119 say 1 and 2 what kyerɛ wɔ sɛ employer no also supply near ma ya o ma fire employees na na ya fire adwuma no see etimi nya akade a de be ya adwuma enti sɛ wa wo ya adwuma no ko hu sɛ ade bi wɔ hɔ a be ya danger e de ama wo nkwa ana wa pomudin ana sɛ wo ho ban bo safety a wo ho kwan sɛ wo twe ho yɛ den e free hɔ watchema wo na atwere letter bi ba sɛ wo mo kodu hɔ na wo mo hwɛ na akade ye kuo no na atwere ya atwere be ye impress because matwere afede du miensa ya issue be three communication that the atwere ne sɛ enye sɛ adwuma no ye nya yanka sɛ obi anko strike na mo ya ban asɛde sɛ so hwɛ sɛ saa nneɛma na ye de be ye adwuma no wɔ hɔ na sɛ wo kɔ na ani hɔ de anyam anim ni ebi enti wo be hu gya no watu na akɔ akotiam. And it's still no with 3 communiques and my issue still Acadian minister, yani minister of health Asia mo freye ye kohia and komodi mu no ehu se omo akra ne manu bia omo se omo acheche e de akọ regional health directories na ye hu ye de ba sa na omo aka de ye ni se ye mfa nkogu ho na mo ncheche mani nduru facilities no ne members ni nya secured de tosu bium ya de aye kwa akọ bibia betumi afiri mu aba wo ma wo yire ebi obekwa akoti yare ukoti yare na kwan ben na aban so yeden ebe fa so e wo so package a mo yesa o be ensure o be ye adwuma no se obi ekonya yare no bi kura na se obi film na ne nkwa free na e won chehye o mo toto o mo toto o mo be hwe sa de no so aka na ye so ye ka se o mo modern akoye se ba bia ye anwuma nyina ye screening crofo na yi at least omutimi pa di kakra bia so motivation bi o wa ya de mani pa na say ebola iba e friends e Liberia yi omudi nkranhye te say hazard pay ni ne ma amanfo ye am say Ghana akra bi no mfiri akra ye den ekoye adwuma se de be ya ye betumi ayire ye ho eye adwuma ya nhwe yi a na ye nya ne ma no titru amfa mo ye ho ban na eno ni number 1 enye sika ewo mu no ne ye hwe na mom se ye be boy ye ho ban na ye so ye nkote yare no ene ya de bi o se hwe ni ye etise ye kona se ne ma no ni ho de a ene na ye nkrofo ye ka kire wo mo se esese utumi twe ho free saa bia no muda so gina sa ye da so gina sa no de amamra kwa ma ye nkwan sa wo kan ye human resource directorate handbook employees handbook and also chapter 6 clauses 1 and 2 e wo ho the same thing e wo ho se wo kona sa wo hu se wo sense se ade bi o wa ye dangerous abebe imminent hazard bi e beto environmental ya wo mu no ebe hawa wo ho kwan se wo ye den o twe ho firi na wo bo mpanyimfo amane eti nya de bi amra bi ne ye de ba na mo wo ha ye timu akire ye nkrofo no ye sacrifice ye ho ye de be ye adwuma no se ye kan ya to school mu e fa se adwuma fo bi mu de nkwa adwuma ba ye doctor for nurse for midwife for ne ye de yenko si yare na no kwan ye ko na niema ye be hia ye de be ye adwuma no se ba de to so biom e betimi aba se bi amemekoi as a nurse and a midwife and as any front line abiano wakonya yare yi bi esese ye quarantine no na se bia ye de ne hye bi e ma ye nkoya adwene se ye handle no anyhow or see etiminya strategic areas I betumi keep them in a very comfortable place say be ya say 14 days ni do na so or testing negative wa na say ye tie dem na ye adwuma na so bi ba na se ye hwe se nipa no ye suspect say o wa yi bia or say ye tie dem anyina no mo de ne ye quarantine ye ansa ne yabehwe nipa no mogya no the results aba ansa na ye hwese ye omo to aso me aka wanda du na na se bia nipa no ne bi ti ekọ ti se wo de ye nyina ekogu ba bia eso hwese ba bia ye da no e ho nso ye ma yen nya se ye be kan ya tum ti se prison for se monko amode monsa akokan yi ekọ basa ani obi ba na se ya e first kolebu CEO first ibi ba e kra ba ayiso ma ye hu se be se corona no obi asori ye dey dwane because on trust ba dem beto eti yesre se aban omomoden na yentumi nya sa akade no na yare aye kan nya nurse for the midwife and as a front line nurse nko ayi
ebetimi ato de o ye adwuma no na say bia ye read the article ye International Council of Nurses ye panyin oda no we ase amanaman nyina de oko ne afraze World Health afraze CEO no kokasa the World Health Organization no so the nurse fo a anase midwife fo a anase bia frontliners na omo enya yare no said the doctor statistics ya ye kan as a see a timishia bibi free mu na omo aka no yetumi yadan ebo wo mo ho ban na ne nyina enadia mete ya ne say America kura stress sa PPEs na omo ya nka say omo dispose no they should reuse them adikasi pa na ye ka no ne omo use no omo that is it a man discard san reuse just na niema no bi o ha enkoyie ye say na yesi aye ho ahoboa afa na ye gina sa kwanya so asere stakeholders war first philanthropy say near aban no near na no nrel say yeah papa can Japan so yeah the Church of Pentecost and mpanyimfo chairman ne mpanyimfo so yeah de koma cars ne sa ne ma bi nyina NMC na ade chenro ni nyina say yetime boaboa na sa ne ma nyina kwa nyame ya adom a yebetumi ansori ade no ano ewo ha na mom say ye yani te say ye transia ukwo dem wo say de America no na aduane kora no wonya bi nnia wo hwe yare wo na ma ebeba enti ye nhwe ye na aban so momoden na akade a ye hia as frontliners ye bi be ye adwuma no o ma ne mra na ye ntumi nya kokoduro nya dan enya bia sa yare say the doctor ka ye e mada afei na aba if I say ni nua nom se first or the ntuma tuntum na ba ye be ko anya no duro akopem se be so ano no na chese bi mo ayedan awu the next hour we beba no 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 dey atade kokko na ayedan aba we aba na bi o dey atade fufu na aba die ni hu nro ayedan e wo ho it your friend ye ba be ye say no ka research ni ne ma kokoma by the time we ba wa hwe ba bi atra free china kakra hwe ba bi atra fa eni ti e bompa ye say lockdown no ba be boaye Thank you, betting your sword in Ura, but lockdown on Sumuno, somewhere be free more about no. Yeah, prepared and also. And to be brave. And that's to me. That's a palm is a crampa. You better call doctor one year almost or more how a woman Jumo if he said, say Italy no. Oh, yeah, send your walk near my Geomun somewhere, Meledru say. Or my imported doctors need be still, I knew enough. Student doctors. Any doctors or money lances in ya two money gumon na monko yadwuma enti no enti se duru sa bre no a ye betumi kura ye niema kakra bi se ne o kan di na chese asa no anu ya na betuma no ya na chese ye engineer ma e ba se de bi mu de abayi a na egi nyame Ghana ye ni bibia ye betumi di aso ano Daniel Osmo o se bi wai yesre mu kan say no Ministry of Health for wo hono ma ka cho mo say PP say was on the map workers ne dear. So when to me and farm ma and your bed see a bed me walk Beer East. Me a health worker me walk Beer East bere. Old facilities put a dear Jumano and no do. And to me ni more the crow mo de baba hono mo e beson. And a winning bibi so. I can't deal mo dear abano. Eh. Mo clinics are more near Mamma do say do say. I don't know quite awesome. Obi say yeah or no dear no gloves too. And your man Bobby Crack has a mask cry a man or why? Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? Isaac Pasha dear your dear boss be one me when you may na Moncanche Nanado say borders no wa close to a year. Me and fa MPP ni NDC madie no aye no mu decision a what taking no ne kwan so ano doctor yen hwe mosomo side no Dr. Daniel yen hwe momo side no mo challenges pa them say me your colleagues no maka omakasa yen hu ne say for health and safety no you looking at environment no environmental o ye juma wom no say o frontline worker no bet me aba ne say o triage area una hu nipa na obebem first no yemfa no bibia me adwuma children's block or Kolebu teaching hospital into ya barricade ya block all other entry points into your entry point back up into ufri o ye hwana once a over department or there sa gate no na obefim into no your triaging point na sa triaging point like at least basic me send the photo be say anka e bebo anka na ye dia che o hwe yen o send ma hwan
ode ama fojo patch you enti say baseline and say at least ubenya face mask and a baseline face mask ubenya bibia ubetumi a check temperature and we a baseline enti say to menya eno kra na sa particular triaging area so bigina ho a obeteki yade a friend brief history sani panon so say o eden o protecting ho ana afi so sesi and you say social distance na ye kan no ebi ma fa na agro so agro say social distance say ebi di agro me friend no me send you WhatsApp any social distance ma me fan to etiefo animu a mo bisa questions ni ebi line se ebe ye hira kokoje doctor picture na fa to so na etiefo enhwe bi doctor also the ama producer ye hu ejuma mato so mai eno ye frɛ bibintesi an ye promote ade ye frɛ ni physical distance it enye say social distance last the president an announcement we and finally me ko mi fie na me hu say wache joint na nkofo mu gu ho na no si enye so be di obende eno say social distance it enye physical distance yes 2 meters when the socially there wache ni there that's why bit that's where the mountain so eti you say no koto no so distance no nke o say nipa ba ku gina hana ba ku gina chibe ideally because here you can no enye obi an be show say yare na e won ho into the fact say me ho nye hye me mbowa me hwene nso no nsuo enche say me ntumi ma yare into we na your friend any physical distance no so let me just come back to your hospitals no into any triaging area no now you can say ebi mu so ho am be ejuma wo ward omu ye ejuma enye ho na say be hwe nkofo menya infection ni bi COVID-19 ni bi san nkofo no mu protection so a different level now you obi a you are taking care of obia confirmed case of COVID-19 one so dressing a different it is how we picture me ma send hopefully e be show it off but you be say health worker no oye adwuma o bibia ye confirmed cases cry e wona na sa health care worker need to be protecting who year obetumi go back to the family that is it with the peace of mind that o here ne yemu nhihye mate yawe ni bia na say eno ne problem e ba no na PPE say ye kin o de bakra na wan kire wen training nkofo sia omo hye eni sia omo yia that eno kra ne ma workers ne ye agitated because ne hye nimpo de enye problem usually o sha obi wo ho a o hwe wan hye ne obeye zo be che say na se ni yi no one shall no akọ infect you ho enti first so ni PP na ndie wasem de mobo eno de na unya na we hu use training na boy yen chelsea obehye no yen chelsea obeyi no eno so another ball game now if you put this training together nkofo be more confident omo take care of nkofo more COVID-19 they will be more confident we are metumi akofie se mi kofie me ba ejume me ba ejuma my assistant to hospital scrubs me wia me dware ma hye me fie atade me ko me fie me baba me room sansana me de mensa ka me ba eno no madwum fine next time you ba hospital stress in ho me ba with clean mind inti where one of the things that GMA yeah advocating that we should have minimal protection as stipulated by WHO minimal protection. Yemfantu record say PPEs no worldwide are shorting. We are seeing now worldwide are shorting. So that one should be on record. But so this should be an opportunity for businessmen and people, those who can produce it, can manufacture, they can make more for us, and it should be of the same quality. Yanka say see the face mask intina bibia ya tum na face mask how she na ko say any protective enough no. If you say na no me hu obi de na say ya pempam ntoma who say made in Ghana wo hu enti ya twitwa ye ma men mo ntoma ibi ene ye de aye ma yi mask no ne eno so say enye oh de bi bacteria eno enye yare ahodo hey samu simple some mask no kra no what the animu no they are protected and say what they want saka
Because a virus, the people settle and also what they want sakana by mistake. You crowd the one say one would say now the call when you are one when you are. If you say me na no chire na chire na me hu kwan kura mask no sha ye fa so yi no me na me ka say ade ne hye me hunu ntimi yi am de me sa so me hunu na me ye be yi no ye ya so ho ye mfa ye nsa so kura na emben uyi ba wenim nsa se uyi na ye ne a ye de hye ye hunu kakra ne ye yi ne ye de atwe ye bo te say ne ye hye space no transfer transfer mwana na eni amuso munya na munchire eno ntina doctor ka no eya ade bia nya se bia ye de ba keke e wo se training no so koso so ade bia obi masua but as time goes on we been see that it is no people are overwhelmed so one dikan one koso an chire no an kai no niema no bia ebe wie no no nim se obo ne ho ban so mom so bia na or fakwa bi so e yare no asa yade no mo how bebre doctor ma memra wo so sane wo ka say wiase nyina PPs na short no kwan be so na wo se e fa na Ghana sane wo kan se e betumi ai bia e bi se Italy for die yesi edu ba bi no mo de no aye den na nko mo hwese o edu sadri yo aman ne ye boaboa ye ho na afa Germany ni other countries no so hu ni say na sa de na bobo bebedu a eti ye mammo ventilators no na eno na mo ho e kire mo ane ma ginsem no e na ye die eti ye hin ne de ye ni hwe be ye kwan be so na wo se afa bi se ne enim ene ntoma na ya pam a ye de hye ye hwe na mo se ntoma no so enye proper na mpeze me ma short answer me short answer lockdown. Oh, Abusha ya the doctor ne pictures ne niema wo de ba ye ni bi chese wo mo hihye mo ho kwan wo so mo fa so ye mo ya de bi to live Facebook ntu betumi akohwe ne wo honom ye nyina ye sua efisa nwumre mi nsua hwe no masua se nose mask no isa ye mfiensa meso wo hwene no metu no ho na wasa wo do nsa beso ahomanum wo watiko ha no wayi ne tia wo yi so ayi bra wanim we nyina ye nim nose mask no kura no chewa dade na wo ha no e wo se wo miam na tighten dade wom dade wo sa ti dade no just all the mia wo hwene yes am from nam ha na ekom ho nti e kata wo de nso wo sha ha wo dade na ye ka okay ana won say ade no kra say enne ne yede ne nam krom no yadada no yesi ba dia wo say yede ne koye ye ha no ba bonten e won so nsem wo nsem bebre na e sha wo kra cha eno so tumi attract bacteria enye sa viral ikra ye be yare fofo no so yare fofo betimi dia ba eti odam yes to e na dia ye wa ma ne aye If education no kra na yenwie ye free ho doctor nti na me can say PPs no enye say dey ma treatment centers keke say ye be ka say ya designate say ya ka say rich listen rich tema general hospital any yes kolebu mu na mo hwe coronavirus nti mo pe ne be ma mo PPs dey bi my colleague doctor owo pando anaso nyankpandu maybe ono na be first person on call obehu patient no onu nya sa yare na ana say patient ni ekoho na say ye confirm later say corona sa hospital na eden you closing it down. That is a whole health facility you have taken away from the people in conform more malaria diarrhea other sickness no the omuntu to me access to that hospital so the yes PP is available but very important say ye bechiche amana so obia so doctors in Ghanaian doctors in residency training I trying to tell us gado a frontier appeal to well wishers philanthropists say possible donate your widow's mite maybe or glove bi obebi an use face mask bi obebi an use fabra yembo abo ano yemfa nko bebi a omuni protective equipment yenga said healthcare worker no he matters. Yes. From the cleaner to the mortuary to everybody matters. And yen to me nye juma not knowing about our protection. Say healthcare worker no say baby etu ne so ena why the best healthcare worker no. So free man ne ma ne ye why the best no.
obi wa ho no breadwinner for a whole village ono kwa why na obehwe nkofo na o ma aka no nti for Ghana Medical Association yes PPE's provision very important but we have to train people so that nkofo be confident in using materials now they are more no and I feel so no for the health worker he or she should be protected wherever whenever yo me mfoma twencheni bi Osafo Juliet de yode aba osi nyame ne ye boafo nyame eda so akita ye musule musa osi ebi why lockdown no de ka che doctors ne se mo mfa makora ho ka che o mo se Ghana wuni bibi wan si abonte e wuni di ne ewo mu no nipa wo sika wo betumi ye di dwagu wo no ka che doctor ma me say yesi ye pe wo percentage a 1% kura ja wonru ana wo sinkase wo se ade akura na ekoso wo wiase Ray Roxy onso ne de ni wo se ade ebema coronavirus yi yetumi atu ase na social distancing no so social distancing yetumi a practice ne say uhu yonko hu ni so wo yade ni bi ni waso medika mu uhu yonko a enhu ne say we di oye minua oye miwe nti woni bi hu obi a say oye potential nipa we yade no obetumi anya bi anasa wanya bi sa da wadwemu a won chese wo men wo bi bebre positive terrible so de yode aba wo se hwe mo se lockdown Ghana fo nyina bewu mo lockdown na wotwe a nipa bewu no ene mo benu mu anwe ambaka se koro mefa wonko na agele adokweku so de yode aba wo se mechia mo anwumre Richmond owusu wo se asemni ana Emmanuel J wo se bi wan yesre Ghana for na nose mask no wo use bebrebe no se obi anhwe ye na de we tua hwene saa wo benya hatataka wu mframa kora wuntumi nhumi bi no wawu me Germany na me wochia wo bi ama me asona ba na for wi ataye odi kan so de wo se lockdown yi de ka che doctor se menene ya adwen a enye ye shaka samoa wo se PRO ma me mo PRO abaso pa na ese Mr. Krampa no walanwa kwatia wo se Jehovah Rafa Jehovah Nisi Jehovah Adona any attempts in dodi bebre aba so wo hwe ye so wo boye ho ban kwadwa Jesu die ni o se bi wa ba bi a meme ye adwuma no hu ni ne omaye na se ono abroche ba bi no wo wo se sei ba bi a ye wo bia no nurse ni ba ko wo honom ya o hwe ye so ena nurses ne doctors no a ye adwuma staff na ye adwuma wo hospital honom no obi a target dia ma no frontliners no o mo target nko ena wo so a wo ba hospital wo tag nkunti ye nimoni obi ebeye wo abeba be ne na mo basa eni staff no so wo treatment a ye de ma obi a eti oman no si ebeye a ye bontoto ye bi a wo se ye ne dem ansa na si abonten sa ntoto ye na ye bisa ye ho se are we ready question na nwumre ye bisa no se lockdown wa ya ye ready kese wa constant so die o se ye nyankopon hu Ghana mobo ama Adom so de ye ode aba o se nipa wa kra bebrebe no a wo mu ni agya na wo mu fie na mo kan lockdown no he no bejo mo nan me ase mahu ni opeso ode soso bi o bejo mo nan kwesi worker o se ene ma ye adwuma papa education no ene ne eba ene ma me yehu biye no se beba se nyama Yehowa ne yehwefo ya set the way free Austin Texas na eba ya o baby amowo no megidi se ho no mo eye fi se yesimusumu dimirika pa wo US o se Ghana for yesremo coronavirus no mun taking no very serious Bera America ye struggle say ye ho hwe enye Trump kura agene nsem Trump agene nsem as a beginning no didi agro agene nsem o eti yesremo Ghana de ne se nuru baby aye wo na munya hwe ye maye Jane nkum so de ni o se Geneva na me wo me chia mo pa na police officers no so wo front line no mu wire fi wa na wo mo so mu wire fi won wo mo so mu mie hu ne ebeye won e se nye nurses ne doctors nko police for so eka hu bi o mu nyina ye classify o mo eka hu bi wa minua Bernard so de ye ode aba wo se me health worker ewo Denmark na unim point bia enimu se o de ya ode o se point a me pese me make ene se ye wo mra ewo manumu baby a me wo ye wo mra wo manumu a emra no chese doctor nurse abo ye adwuma na wo so de na kade ma no ene Ghana ha kora bi wo ha menua
Ghana no na EPRO Mr. Krampe koti bi or the free human resource no the about say me lawyer so no kotu ebi wo ha say na se be ye adwuma no enu nti na omo de omo kan susu dua say okọ na akade ni ho no mo a twon ho omo kan ni say ya ne ye ma hye say pram first letter na me hu yam say na nkrofo yi twon ho de say twon ho na nipa ni ngu adom papa bi so de bi aba wo say wunim nipa bebre ye yare no especially doctors ne health workers no a yare no ye besre wo mo say amadwuma no mo ye na dru ba bi omo home omo ye na dru ba bi a omo home asempa na adomodi aba no if say China de no ye say doctors ni bi wo hono anya yare ni po breso breka ho ebi bresa abo ye adwuma de ni tini ne ba bia o se yemfa akade ne nka mo ho enye sa coronavirus no on betete na breso aku eno ka bedu so de ye ode aba wo se media anwumre mewre na ahwo papa wunim driver for omo aye adwuma wo banks ene niema ebe kwa adwen wo man nu mu na me de matra ba bia mo wo no me dwene kwa akiri kura ba bia me dwene fa ne ebesi ho obia wo ba bia odwen ne de obia wo ba bia odwen ne de efa enti sese de ebetumi akasa chiwa akade no kakra ba ifise from near doctor aka no na se ba bia anyo ya short to the whole world eti kakra na aba no de etumi esoso mumu kakra ba se ye bebre a na be ha dwen kakra na aba ne kwa no me say minya mask 2 for me district na minya overall disposable one me ensa nti se minya cases 5 na se me ye ne den na antina che say wo de ne de o hye wi anu ato agu na sa utugu obi bana utugu de wo sa request for foforo ne emfa ma for no yeah human resource from a national ya cheche ye no wo mensa no wanya nti uwie na utugu a be ne den nti utugu bia na aka nti etoda afi ba na obi adwane because onihwe nti se refer na abaye kwa o refer nipa na ekwo ka obetena mu ni ade no so or the best spread na say ya ka che o mo se obi anko ba bia na oba ye ni yesu ni akande meet take sample without being protected exactly meet ni na nkasa mini a mask amema onu ni bi na me so mafa bi nti wo will I be problem mo nti sa na nti nipa ni nya hu se we yi ba na so onu so ni viewers me kofi mpa choma kan tem se me hwe wo hu nti sa na egom kaka nti na ye nani nti yesrem se bi wo ba bi o so obi beboa yi o sa na eye ha adwen pam se me mfie ni ntu aban no enko aso wo sika wo betumi di bi aboa no ntimi ene sa problem ne be miensa na me mahunu nti we pia se odikan ko hu ye osiko be ho we su ko hu ye osiko be ho nti abepupa na afi abeka ebi amenko an na you have to talk to the person say this is the situation sample kit na kwampo no mienu na minyaye ma yusu awie nti anokwa ya available people can test ni ehun kwofo mo ye positive ni make ways available centers obia betimi test ni ehun nyesa ese obia nam obowa officer kata because first na covid in my na people were coughing na kwofo hwini mu sabi esone yusu nti se wo ka kire na se me hwini mu so obi kwa timi betena honom ono awie na ka kire me se me hwe anye bia me ko ote hia osimiteteshi honom na medilai na mba ha se ba me hwe na ekọ na anye bia nti me kofie na nkofo ato se na make na sabe picture na matwa atom me oba panyi o se ko ha we so ko ha directly obi ado na se ye nka ncho se me nhwe wo sa ni pa no free another hospital na oba ho no so ya to se no na waba nti spread ne de some more my PPE ya sana ye beto se kofo asa nipa na ya mo akande nti wo ubusa na ho se nipa free teshi na oba bia kaneshi wa ne wa fam ebi okọ ba bi na ya the church so never use ATM okọ na okọ hospital na okọ tina OPD nti sa nkofo na wo ni nyina say if the person is positive because before e be you find probable
suspected and sana ya confirm positive nti se nipa na ya positive na se or the anama na se ya tos na or the best ya na nipa ba ko or the say nipa be 1000 to contact tracing is very difficult contact tracing ko anso aye no ko na hunu nipa no me da se pa na meba oso Pierre meba oso if say obi message ode aba wo hwe na na eche say ono owo border no so bi Jaba Emmanuel was e bi why president say wa close borders no enye true borders ni bi wo hono mo a ye close ni yie people are coming in sani wo kan ye say e bi tumi doje mmomu kwan wo ba bi omo efaba no ye nhwe se mmomu kwan no omo ba dodo sen na betumi awuram ye beba hono mo na Emmanuel so de ye ode aba o se bi why me ba be ma ye adwuma wo Cape Coast Hospital wunim bi ani wa me ba ne de bo ne ho ban etimi metiwo me yam hyehye me ti Germany na me nsunu gujem abusia enche be bie lines no atwum na mpanimfo yi kasa ya wo so wo asem bisa bi a wo de be ma won wo nkranhye bi a wo de be ma wo aniema bi a wo pese o de ma say eno o maka no amamfo ahyase ekura ye donations no mo ye esasa wo bi na wo de hye wo dem abusia ne wo mu ni se wo bi ti a wo de be sa wo wobiti a wode besa nti wo kakra wo no ye nyina ye de boaboa ye ho wo bibia de beba wo nhihye ye bia no ye bie lines ni tumu a 0302216561 0302216561 and 0302216562 betumi e de wadwenche aba ye dem live so DSTV 883 ubetumi atie ye wo honum Go TV so 196 yedem na Facebook so Adom 106.3 FM YouTube so Adom 106.3 FM DBS ufin shitan ye na ye boda so wesidan na wo bebo so ahe corona ndi obekọ okwa ye bede dem oye dem wo beko wokoso ebede ye dem na dan no edu honum an ye beto parties ni age ye ni eti ye boso a wo boda no so aboso ye mane nya fe DBS ufin shit say wo de ye de kakra to ho na de kakra to nchense a wo de boda so no waba wo honum Alomo Bitters Agbeve Herbal Center and a Franco Trading Enterprise and a Black Rock Honey Whiskey near whiskey papa whiskey a day a war na ye Black Rock Honey Whiskey Casafrecon or moba no moba ma Piero boda no wo wash ye no so amam fu remu ye ka say ya to boda nim nyina mu remu hu e no kre on say Ghana hankasa no nan say kra say TV so ye hu ya me refi station no e wo sirim ho ba bi na ye wo barrier no bi wo wa station a wo say nka na ye wo adwuma ye for ye say immigration ne ada officials on behwe na nipa ba kokura ni ho motos ni nipa edi from Togo to Ghana edi a chimfri ekoba eti ye ka say ya tumu na immigration for ni nyina atwo mo ntimi hu da bi na sa amekra sa decree ni ma say ya tumu anything say pass a bi mu was area ho sa northern or upper whatever upper east or wherever or mu free ho ewura na nipa ni wa eno kra na sa abre ye nyamfa mai no na asemate meba ma me ntwa ye homra abusua ye twe ho abasesi e ba ya ne ahyase efa ye course no enche na wo de wadwenche bi a wo no wo de beba sesi ntwe homra Yeshamobo na ye diso ewo ponya ye faso asuade Joy Learning eye de dikan kra wo my Ghana mu se ye asuade ewo TV so the nadia school for dodo no a ene a church for dodo no a ene won agye atomu ye nkotie se de Ghana asuafo ene a church for bi agel Joy Learning tumedie yi atomu ye sha se ye resa channel we e bia timi kan etro masa na ye timi so vina say etna ho na ye sha na ye hwe de we a teacher ni so chire na ya kwa class asa so na yetna se na hwa etimi nyanti ase na ye chire ni yi Joy Learning program no program a ebeboa akyerɛkyerɛfoɔ ne adisuafoɔ nyinaa kama eboa ema mutimi improve omo adekyerɛ Joy Learning dwumadie foforɔ kra multimedia adwumakuo de aba multi TV digibox so yɛne yaboafoɔ bi ɛte sɛ SES Kenneth Wolo Afrique ɛna ka mu ama adesua papa bi a yɛsua TV so ɛnɛ yɛde aba mmɔnten a baabi a wowɔ bia no yɛhia ne sɛ wowɔ wo digibox wo so betumi asua deɛ bi Joy Learning learning. Say you're smoother, a cushion. You smooth inti, a boduma. Say you're smoother and brilliant.
Afi, waiting ya a yes smooth. So Guinness smooth for free. Guinness for fry a yes strong cool. Now you to your boss unknown ye. Said you pay a bemo or dewa a yes smooth. Now cow Guinness smooth. Waiting ya a yes smooth. No, and tell ma ubia only if you do what and yes ma oba of it for FD. I just say a judging crack to him. I just to say again. For your damn so I'm one, mamma, yes, and it was Sembika, Bea Sido. You want to be to a Bea Sido. I would rather boy, I mean, and feel no more. Multimedia say, oh, my king, me and I would rather see you. It was Sembika, Bea Sido. Yeah, you want to be to a radio boy, I mean, if you know multimedia see, Adom 106.3. Sasa video ka. Yes, I jump in here to a radio boy, I mean, if you know multimedia see, Adom 106.3. Yentie nyoma hudo bi ye betumi aboa yen na ama asojafo ye woni padua ni mu mekire immune system no ahoden ebeba mu efisa break kwedie yenhwe se anka anasa orange ye bedi ne dodo watermelon so eye pa eboa ema ye immune system no enya ahoden ti yade bia ni ho a ehuna foforo wode beba so afen so yenhye no nso si ebenum nsuo bebre yankata ya no abra ye bowa fansuo ne samena aworo wonsa ebra no hand sanitizer nso ya mebi mmɛn medi afia amankwa tamaklo medase The all-new Urban Morning Show is here. Tell me how I'll prepare jollof. You do your tomato stew, and then you pour your rice inside. That's it. Prime Morning. Wake up to a new dawn of fun, excitement, interactive and educative television morning show. Human beings are also fast becoming brands. The way we should think about politics is governance or the management of the public space. But kindness has to do more about you than the person that you are even given to. Our survivor story will blow your mind and a whole lot more. Support from my church. I wish I could run after them, but I can't. They wouldn't let me get close to them because everybody thought it was being grandma. They would also lose their hair. It was so bad. My own sister didn't want to share a bed with me. Prime Morning is every weekday at 7 a.m. on Joy Prime. My name is Jay Foley. And my name is Emefa Akosiadeti. Welcome once again to Prime Morning. Don't miss out. Joy Prime, real entertainment. Say you're smoother, a cushion. You're smooth, indeed. A budget. Say you're smoother and brilliant. Afi, waiting
nia yes smooth. So Guinness smooth for free. Guinness for fra yes stronko. Na ya to your boss anu ani. Said ye be ya ebema odewo yes smooth. Na honka Guinness smooth. We nia yes smooth. No nia se ento ma obi a only if you do what. And yes so ma oba wa fefu. Edi ahwehwe sa edwadi nkrato yi mu. Agya to mu se eye. Abusanfo Yiadom asemma kwaba Adom ba bani ni sujumedie so Adom 106.3 FM medin ABY mejo so abusan memfa ntwam se nu se coronavirus ya ye ne de ase minute bia sima bia bribia no ebi beka ho etoda so ane so teso aye beka na nipa firi mu se Ghana ba bia ye gina ninie 68 no abusan yatra ho se Ghana confirmed cases no abeye 93 eduokono miensa from 68 awiai no ya drew 93 ena nipa ewuo no so edru 9 nipa 4 ena efrimu 93 confirmed cases ena 4 death near ya record ya just say eda ho no mo a ye de eto etiefo animama mu nyina amati bi no Ghana say baby a ye jina no abusia ye bia nhuma no atum 0302216561 0302216562 betumi afre na wode wadwencha betumi no so doctor na che say 93 na ye dru no no ye multiplying by say 10 what do you say ye mass na wo de echo as frontline workers na memfa we ntwem say yen frontline workers yen immune to yare no inti say yen so yen am practice hand washing yen practice say be use hand sanitizer say your best is your gloves, especially you notice say baby ate, especially when you can handle another patient. Yen so bit me a vehicle you be transmit and I say you be my yarena a conkan. If you so ne say wa green say o yare ni be someone reporting them. Na say if you now one o dey sit in the fie ye self isolation and na ye self quarantine wo fie now dey also dey be boga me sit town me di bechin o the best sign call for any say hello mini ya wudi ni baby afrefre ABY papa me di efo mi enti o ABY di edika no mi bom bafu e na bi mamoye maya in fact yari we buy ye the way I do me fem mo ye mo programs mo boy papa na ABY adi ba ko ami wura ko se telefonu no mo trafini se si ya wu ka se Ghana border so Togo ho ba bi o ni pa bi nanti ho wow ABY ya kasa Ghana fo na ya trafini ye na ye enemy to ourselves nti Ghana fo ye expect say president na o kasa no onu kasa nko jina border no so no hwe so ana adi no ye see ancestor be a ya border na yen Ghana furu kasa na sa tayehu na on approve road I fa ni passe babi di transit e di ni free babi de ni be transit Ghana na se yari ni ba na se ku ni pa ye be ka se we na so we say enti Ghana ye kasa na ye enemy to ourselves the ni say president no transit no onu kasa be tini ko dila sa babi amu kan so hwe enti Ghana fa de ni ye kasa ye hu sa eti ya wa Ghana fu ya ni yaku ya hu enye president ana akọ bibia ya da say efo enunti na immigration for no enra say utie bi na for no report on my mo so ma chi nipa ni bi okada ne nipa ni bi o mo ye o ma dwen say o mo wuram no ma chi bi hello ye bebo modern yen sakana na yednatum na ma chi de ya wode about say bi wa mechiawo na Mr. recovery figure no ma yehu me anti recovery ibia o so far one and yes say what you me I recover out of nipa no a enya bi 93 no one and I recover ye di kan beto dwa so na nipa 8 I recover no penning for the beto dwa say nya no kre 8 recover ye enne and I confirmed ya to say nipa 1 and I recover and 93 efrimu
There be 93 confirmed cases. 93 from the anke 4 ena efrimu. 18 ye woman no. Nana mache sana niema etie. Hello. Hello everyone. Minia. Me pacho one mama because all La Paz. Yo, Minia La Paz for we are to asoma. Me pacho na doctor for na ekase. Na akade na mo debe adwuma mpo no ayi dia ma mo no obi wa obi a I see for Ghana hana. And secondly, mo pa che se figures here by the multiply by 10. It's not going to be 900 over. Obi wa. It's Ghana ye hu. Yesere o ma pe. Sana mo pa che lockdown no. Obi wa o nyimi Ghana ha se no. Ebre la no o mu ni toilet mo ko public toilet. So si ye ba ye ne. The so many carry on few on more. The Sanfini area on no put the combat nipa with them see, I don't know. The had papa, not on my favorite of Pagana for Diana. No matter I can't be Nona, Dr. Kain or the better here, chase and penny phone share. You put some measures in place, and yes, a mobile toilet so fine be fast. Hello. Hello, how are you? Mini, I would baby are free. I just said to me, prefer not to speak of my shower. You said you to ask my me chair listeners, Nina. I see a boy who might, like I say, oh, my will, yeah, bomb pie, yes, baby, I sorry, dying. In that year, yeah, bomb pie, or my, the young pieball. The beer named pieball, who bomb pie, and name a who so fresh. Nti ade what our wiase no te se I am Bible yan fine Bible nta isi pa te se bon hu ban ya me bon hu ban ye ka ye late atami so bo paye no se ni o man no kolie no ye si o bon paye masa and enwumre de ni abro nya politics asem nya equalization we kan we na we kan we wo ne ye beboa ya na ade abane ye ko. Hello, good evening. Good evening, Minu. Udini baby. Kwame from Levadi. Yo, Kwame Ntio. Yes, Obianya problem with the tooth and how to see the dentist. How would you live? Be said, let me speak English. They have a problem with my tooth, which I have to also protect. How would I do? Can I see a dentist with all of this sort of virus? Doctor, how about you? Doctor, what's in say? Patrick Martinez, it's a high risk procedure because yaren bit me a transmission bit me a true aerosol, a high risk procedure. It is a doctor ne be ya, a patient no sutina say in a high risk procedure. The doctor would need all the PPEs. Into no way best level 4 protection. Into a face mask in Kwan, I say over Shechem Kwan. I said doctor no show no, obey say tooth extraction obey. Obenya bibi ebe cover nini. Obenya bibi ebe cover ni nano. Obenya bibi akata niti overall apron. Say apron ye bibi bet me afem touch na tad na she inside na no a she rubber cry if say because a high risk utie papa ya okase he might be in pain. Yes. And essential service lockdown no essential services will be running. Okay. Inti enya say lockdown you be to hospital. Yeah, that's no. That's it. Hello. Mini audi ni baby afrefre. Okay, mami ya kwa boko de. Na so enya boko okay. Jaben de ye won kwan de mami ya kwa to asoma yen. Pesa dum tisi akwa na ekunye o. Aniano na ebi ni fa order so ba. Adno na pesa me kata kase. Ya sure because mo e fa protein ade de. Ye ni se be ni akwa nta. Na especially the chronifica to fa gure modine. Ade na obeti wo mama. Supplements here. Let me drag a security phone. Minimum so many by the day. I saw me put it in a home. She's a young man here to a stunning. Near to me, you know. Okay. Says, yeah, 3 year Valentine near the mobile college rabbit.
here. Obi wani fie kure nsuo ni hɔ. No opie no akopu nsuo. Na no so sans of obede. Meme na o tie kure ase. Osore anopa ati ofati kontomra nsa na odi abedia. Sɛ nipa we no ye be o mutse. Nisira mo. Adio. Omi aka wasem. Mejiri sese ebeba so a we nyina mpanimfo de ho hyehyɛ ebegu akwa mpanimfo ma me na mase enwere maboa ye papa mo bie ye niama ye hu niama so doctor ene nurses me nu a mo beboa Nyankopɔn o hya mo papa wo mo a mo de aboa ye to nsafrɛ wo from Sampaton Piero nyame enhya wo na ne ewa akire no mo a omunsuro coronavirus omokodo omo boys o hotel wode ekuma na betumi dia beto aso ekuma na betumi dia beto aso nti ma me na masena ye mfamo esia ebusuan panimfo miensa yete wonkai Dr. Daniel Bright Richard or a resident doctor child health ewo Kolebu Teaching Hospital na GMA obesi wadem anwumre Owura Joseph Wulimo Krampa ono from Sampaton PRO Emma Ghana Registered Nurses and Midwives Association also be so yimu and a disease control officer ya Kaneshi Polyclinic on disease control ano Chewa Prisla esobeboa and misumidin ABY Busia Medamase and Ameda DBS Roofing Sheet Alomo Bitters Agbeve Herbal Center Franco Trading Enterprise Black Rock Honey Whiskey so medawase papa make I will say obanwa be fear joy learning so yeguso etu betimi ama abano asua de what wo chese wo multi TV digibus no nko abidia obano betumi asua de afi ho yedamase highway yedase producers listo wo kwadwo fojo abedna gwasanti asiedu kwam kulenu Felix Anima Pau ena Frank Milovan yeda munyina ase edemo esia madam ase Emma Moniti abusua monyi mi phone na yemfa esia akuma mama Zimbi akuma aha akuma ye kona enwumre se wate ne ekoso wo hotel hono mo a say a big girl say ko hotel doctor transit we no ma me transit person transit doctor transit ko abusia akuma ebeto aso nti ene o de beto aso ne aka bia beto aso serious pa doctor transit Dr. Daniel no wanya Dr. Daniel medakuku de metia no oh everywhere boko yeah use more don't worry me de batu aso why batu aso boko boko adishmaima bia so dem edem fine pepe come and say Dr. Is it Daniel right? Yes. Yo Dr. Daniel 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 just give me a second we'll roll right now so I'll know